Marhay na banggi, nagbisita sa syudad ni Naga si DENR Secretary Juan Miguel Cuna tangani personal na hilingon ang estado kan San Isidro Sanitary Landfill. Ipinaabot naman kan LGU sa panginot ni Alcalde Leni Robredo ang mga programa asin kaipuhan pang masimbagan sa lado kan solid waste management sa syudad. May report si Joel Sulina. Makanis ang naging quick meeting aldaw na Miyerkules. Kaibaan mga DENR top officials, si the DENR EMB National Director ASEC Jacqueline Caancan, DENR RO5 Executive Director Francisco Milla Jr., asin si DENR 5 Environmental Management Bureau Regional Director Jerry Geronimo Sañez, kaiba si Penron Leo Pevericio, asin si Pemu Camarines Sur Lilian Dumulot Ornido sa opisina ni Mayor Leni Robredo kung saan pirang importante mga programa maging mga concerned ang ipinagpresentar para man sa panagos na pagtatarabangan kang ahensya asin kang gobyerno lokal. Ginaagahan aldaw na Webes, nagbisita personal si DENR Secretary Attorney Juan Miguel Cuna kay riba ang mga undersecretaries asin mga personalis kang ahensya sa San Isidro Sanitary Landfill, partikular ang Material Recovery Facility kay ni na inibahan ninda Mayor Leni Robredo, City Councilor Jude Jokno, City Councilor Attorney Aris Macaraig, asin si dating City Councilor Rayan Cedric Rintoy, Solid Waste Management Office Head Engineer Joel Martin, asin ni Naga City Enro Acting Head Marvin Sagund. Ipigpresentar ni Alcalde Leni Robredo asin ni Engineer Joel Martin ang presenteng estado kang sanitary landfill sa Barangay San Isidro. Kabali na ang mga isistidong mga makinarya kay ni, mga components, siring kan leachate collection system, landfill gas management system, water waste treatment facility, urog na ang Material Recovery Facility MRF sa entrevista kay DENR Bicol Regional Director Jerry Sañez. Pirang mga kinakaipuhan na suportahan ni sa ahensya asin mga concerns ang ipinaabot kang lokal na gobyerno sa DENR. Kabali na ang potensyal na mga upgrading sa sanitary landfill. Binisita man kang grupo ang ipinagsarado ng Old Balatas Dump Site. This is just an assessment of potential rehabilitation or upgrading of the disposal sites dito sa Naga. So, what the DENR can assist and provide the city government of Naga. And that will be all right now. I cannot say there's a commitment until the funds and everything are in place. Still part of DENR, kung ano po yung nakita natin kailangan na improve talaga dun sa... The MRF and then the integration more on strengthen the management of landfill and the materials recovery facility. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan, sangaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalot.